guys, welcome back to my channel, Priya's Little World. कशी आहात तुम्ही? आम्ही आहे सगळी बरी. Hello say, good morning say. Good morning say. So आज न्हू मगे निसाची बर्थडे, पिटरागे भावागे चेडवाची तेगे आयज बर्थडे स्कायला. सो आयज व्हिडिओ तेगेलो आसतलो चडसो आख्खो व्हिडिओ ओके. आनी ते आयज न्यू कारूय घेयल्या. सो कॉंग्रेच्युलेशन टू माय ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ. सो हांव न्हू व्हिडिओ मागीर घालतलें फोटोज बी सगळे. सो तेज्या पयलीं म्हळ्यार हांव सगळे शाउटआउट्स बी घेवपा न्हू ते हांव घेता ओके. सो स्टार्ट कोता आतां. सो फर्स्ट इज शर्ली मस्करेनस, मेल्ट्रिक टायस, स्क्युरली, ट्रेसी, एस्ट्रिस फेर्नांडीस, सीड्स ऑफ लाइफ, मॅन्युअल रॉड्रिगीस, ग्लोरिया ट्रायस, Mr. Tanver Perez, Juliet D'Souza, Rosina Mascarenas, and Luvia Dias. Okay, and thank you so much for commenting on my videos and तुमक subscribe वी केलमू. Thank you तुमकां सगळ्यांक आणि अशें करून तुमक सपोर्ट करीत रावय. And once again thank you thank you to everyone and happy birthday to Skyla as well. And enjoy your birthday. I hope you enjoyed your birthday as well. Because already the videos hello mother. And once again congratulations to my brother-in-law and sister-in-law for getting their new car. Okay, so आता हम videos सगळे and photos upload करता. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel. Till then, you'll take care and I'll see you all in the next vlog. And bye bye. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Allah. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. And the good Lord bless you here. Happy birthday to you. Sujoya zalmacho Isuje jodecho. Happy birthday munon Ulas korta tujo. Distuzo, zalmaco distuzo, ton jeron, co ja trajso, zalmaco.
स्कायला हवे रे आमकां कांय ना गो केक स्कायला आनी ओकलेला आहे मुगो चोय स्कायला हेच चोय हॅपी बर्थडे असं लावपा जाय सगळ्याक सारको